my YouTube channel. So today's video, personal vlog muna tayo. Ayan. So kakatapos lang namin mag-zumba kaninang 4:10. Ngayon ay nag-walking kami papunta sa beach. Ayan, look at the scenery guys. Check. Time check 5:14. Ayan. Ayan, medyo madilim-dilim pa. So, dapat natin i-witness ang sunrise dito sa Bentulan Beach. Shoutout pala sa mga nakaligo na dito. Entrance only 10 pesos per head. Ayan. Only in Kintabuan, Ubay, Bohol. Ayan. So, malapit na siya mag-sunrise. So, dapat natin i-witness. So, dapat talaga mag-exercise tayo guys. Hindi dahil para maging slim tayo, kundi dapat maging healthy. Ayan. Sulak ang gate. Di ta kasudan mo. Ayan. Malapit na sunrise. So here's the beach guys. Okay. Wala na to natarog video pag niagi na tong vlog. Kaya nalingaw si Erica. Ayan to to nagahumama. And there's the mermaid. Hello mermaid. Kanina na mermaid yan. Picture niya ko. Nice oy. Tuyok-tuyok tani mga taga kunya ta. Sus, di na ba di waterproof tayong cellphone. Waiting for the sun to rise. Ayan. And there's my mother. All sweaty and sweaty. Ayan. So, naikag ko sa akong mama kaya na slim na dyan siya maayo. Naara. So, kinibiyang mga baji kay grabe na ba ka-insecure sa lawas. So, nagsugod akong shape up. Kaya akong bilbil, mura na siya pancake. Pancake. Ah, nice. Look at that. And please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Ayan. Where's the mermaid? Tarag mermaid. Manaklaro. Thank you. Thank you guys sa atong 110 subscribers, 111. Ayan, so happy. That's why I'm motivated nga mag-take aning challenge nga maka-flat. Take aning challenge nga ma-flat ang imong belly fat. Ayan. So manay ato ang challenge nga dapat maka-boom sa atong channel. So before and after pic. So pagka-take og before nga picture. Kaya naikag ko sa ako ang tummy-tummy. Ayan. Picture time. Magpanorama sa ta guys. Ito nag-akong mama ni abot na sa tumoy. So, paningot na kita kay gikan man may gazumba. Then, nag-cool down. So, nag-walking na lang me here at the beach. Ayan. Money parts ako ang challenge nga dapat ma-flat imong belly na before and after picture. Ayan. So, witness the beauty and the peace of this beach. Kami kayo ikaligo Sama na siya guys, personal vlog sa ta. Then, mag-upload na po another content na YouTube tutorial. Ayan. Mayroon tag maabot og 1K ang atong subscribers. Ito na si mama nag-una na. Sunset. So, grabe kahilo mag-beach. Nya tag-tao, daghan akong tao.
Labi maligo, oh. Ha? Basa atong sapatos. Basa lagi, are ang kipikas. Ha? Mag-sunrise. Time to go na. Medyo gutom. Gikan ga. Jogging yung mga unang pagkaon sa unod na. So, ayan. Let's go home. Tarat na! Thank you for watching and I hope you like my video. And please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Ayan. So, nag-sunrise na siya, guys. So, ayan. Thank you so much. And please do a challenge. Ayan. Challenge is to lose belly fat. Ayan. So, abang-abang, guys. So, that's it. And good morning.